health tips. So now what you mo ya ba be kasa fa frequent urination eho obi a wodon so ntentem. Better no who say wodon so we ntentem. Nti wo say e concern na otu anomon ko hospital. Mame na endpoint homeopathic clinic ase. Na daro management ye de bro juada de ko si fiada simenum bia enya doctor fo ni wondi nkomo ne no doctor ankasa te adwoma oboy wo sankomo we ho mesro wo wi afre no na bibie ha wadwen say ye topic here ye ken ana condition bia obejo so dog na ye mu akwaba ye da senso no mre no wadaje ene wo mu a wo de eso ya sene na wo twi mu nkomo nyina ye se frequent urination condition there. Yeah, because frequent urination, yes, Johnson tentem. Na Johnson, idea, kaye. Also, be a went to me on so in the Padasani, Ubesel organs in a kidney in Abaseno. If you say, when I'm Diano, aqua one offense a kidney, no, a ye free when I'm doing more, a bat in the form of BVF say urine. Urine is also no a fin excess water, a war when I'm doing. Acidia aba honam duanim a enye enama ye we acidia produce ni nyina no e never out as BBFN say Johnson te Johnson e ya de a eye na obi wo hana na Johnson na wo Johnson no na akofa ohaw akwakoye ohaw bi e de ama no obi time Johnson so much say etiminya insunsanso e wo ne daily life obi Johnson bebrebe nti no obi wo ha from ase kokumase enkran kokumase ontimi nko because wakazi okotena public transport mu a dia mu hihye no cause ono de 30 minutes interval bia odonso obi Johnson no eka no ho na wantra mika na ose na ho obi Johnson enanti obi kwa ntimi Johnson ntino Johnson tentem obi kwa ntimi na oda oyese ni kuma na Johnson de no asori okoba na ena no ateteko Johnson dodu bebre nti no oba ne bema bebre kwa ntimi no mukunu mu nhia bema bi ho ne yiri nhia Johnson de kan no a ebeka no nti gise ojayi ekodwonso oba no so the same time eti ase Johnson ideally no also can nipa da sani ka Johnson be 7 to 8 times a day. Night and count. Night no ka Johnson amana bro so anka bia be mienu ba ko ana obi ka betima da senya se wo koda e na wo onu musuo anadwo ana wo di late ya enko obi betima da 6 hours a onyo so obi so betima so de Johnson ba ko ana maximum by 2 but bibi nti no obi timi sori anadwo no obi timi Johnson more than 5 to 10 times anadwo yes ade ba chene ni nyaka kakom wana ade ba chene tipae no ade ba chene ni subiri no ade ba chene ofele exhausted obi enyon tentem nti no obi swate wa kete yes eninti ye kasa Johnson tentem a emfa ho se bema oba betimanya sa condition bema so ebetimanya sa condition no eninti ye kasa Johnson ko bro so a bibia se the Bible ni sikan no wose bibia ko bro so a na akwakoye yade akwakoye ohaw ama honam dua no na we ni topic ya ye pese na wotwe mu nyina no ye koso na yedi na oba ne bema enya ne chefa na yetimi ehunu se emre pempen so be ne duru a ebehu se Johnson na fe de aduru ne de enya ordinary Johnson bi na akwakoye ohaw eninti no wo such condition no a endpoint to me particular clinic aye wo nkorabata Kumase Tematakra de techima no obetima frɛ wo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint to me particularly. Yada say Dr. Dubote na yete ne nka no chena sabre ya kan ye ho na ye nto so 5 minutes per ye nche frequent urination. Ebia na mo kobi but wadwe ma so. Ye be hwa de kodi a ebe ma obi Johnson tentem. Me de afia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic adaroma e de bro. Enkwa hoden e wo hwa wo chena ye be hia.